U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri gutera imbere mu buryo butangaje. Mwagiye mwumva imishinga myinshi ikomeye mu Rwanda mukavuga ati iyo nirangira u Rwanda ruzaba igihugu gikomeye mu ruhando mpuzamahanga. Gusa uyu mushinga we ni umwe mu mishinga igiye guhindura ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange ugatera imbere ku rwego mpuzamahanga. Ibaze nawe urabyumva gute se ko mu Rwanda bigiye kuba amateka kwa kundi wafataga umwanya wawe ukajya ahantu kure kugira ngo ubashe kubona amazi, fata amahumbezi yo ku mazi ndetse uruhukira ahantu hafi y'inkombe y'amazi, koga mu mazi menshi ugakora byinshi byisanzuye ku nkombe y'amazi. Urabyumva gute ko bigiye kuba amateka? Uwo mushinga ugiye guhindura ibyo ndetse n'ibindi byinshi turi burebere muri iyi nkuru ni uwitwa Nyabarongo ya II Multipurpose Project. Yitwa Nyabarongo ya II kuko hari undi mushinga wahaye izina rya Nyabarongo ya mbere. Nyabarongo ya mbere Hydroelectric Power Station ni urugomero rwubatse ku nkombe ya Nyabarongo, rukaba rwaratangiye gukora mu mwaka wa 2014 ndetse rukaba rwarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2015. Dore iby'ingenzi ukwiriye kumenya kuri Nyabarongo ya mbere Hydroelectric Power Station. Nyabarongo ya mbere Hydroelectric Power Station ni urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati 28. Ikindi kandi rwubatswe mu karere ka Muhanga mu murenge wa Mushishiro. Ikindi ugomba kumenya kuri urugomero nuko rwatwaye amafaranga asaga miliyoni 110 z'amadolari y'Amerika mu kurwubaka. Tudatinze rero reka turebe ku nkuru yacu uyu munsi aho tugiye kureba ku mushinga wiswe Nyabarongo ya II Multipurpose Project. Nyabarongo ya II ni umushinga munini uri kubakwa ku nkombe y'uruzi rwa Nyabarongo. Ni umushinga uri kubakwa mu misozi minini hagati y'akarere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ni umushinga kandi hazubakwamo urugomero rufite uburebure bwa metero 228 ndetse rukaba rufite na metero 48 zo kujya hejuru. Si ibyo gusa kandi kuko urwo rugomero ruzaba rufite ububasha bwo gutanga amashanyarazi angana na megawate 43.5. Bimwe mu byari biteganyijwe muri uyu mushinga wa Nyabarongo ya II harimo ibi bikurikira: kubaka inzira z'indake zizajya zicamo amazi ziciye munsi y'umusozi 3 kubera izi mpamvu zikurikira. Tano ya mbere yamaze gutunganywa ni yanyujijwemo amazi ya Nyabarongo kugira ngo haboneke umwanya wo gukoreramo kugira ngo ubake urukuta rw'urugomero ruzafata ayo mazi mu gihe izaba yamaze gukorwa. Tano ya kabiri ni tani izajya icamo amazi azajya yifashishwa mu kubyara amashanyarazi. Tano ya gatatu ni tani izajya iyoberezwamo amazi mu gihe umuyoboro w'abagize ikibazo harimo gusanwa. Muri Nyabarongo ya II Multipurpose Project kandi hazakorwa urugomero ruzaba ruri ku buso bungana hegitari 1000 aho metero kibe miliyoni 843 z'amazi zizafatwa n'urwo rugomero. Mu mwaka wa 2019 amasezerano y'ubwubatsi n'amasoko byahaye Hydro ikigo cy'amashanyarazi, inganda ndetse n'ubwubatsi bya leta y'Ubushinwa. Amafaranga y'umushinga angana na miliyoni 214 z'amadolari y'Amerika. Kubaka nyirizina byatangiye muri Mata mu mwaka wa 2021 aho yatangiwe na Hydro ndetse yari iteganyijwe kurangira mu mwaka wa 2025. Kubera impamvu zitandukanye zatumye imirimo idindira, aho mu gushyingo mu mwaka wa 2025 umushinga wari ugeze kuri 57% bya projet yose. Amakuru dukesha The New Times ziravuga yuko muri Gicurasi mu mwaka wa 2026 umushinga wari ugeze kuri 68% bya projet yose. Kugeza kuri ubu imirimo yose iteganyijwe kurangira muri Kamena mu mwaka wa 2027. Nkuko nabibabwiye rero Nyabarongo nigizwe n'urugomero rw'amashanyarazi gusa ahubwo andi mirimo ishamikiyeho. Inyungu za Nyabarongo ya II Multipurpose Project nizi zikurikira: cyambere kitezwe muri uyu mushinga no gutanga umuriro w'amashanyarazi mwinshi ku muyoboro w'igihugu. Icya kabiri kitezwe kandi no kugabanya imyuzure mu kibaya cya Nyabarongo. Ikindi kandi amazi yagomewe yazifashishwa mu kuhira imyaka iri hafi y'icyo gishanga. Uyu mushinga kandi uzafasha kubona amazi meza, urugero nko mu turere tumwe na tumwe twa Kigali no mu karere ka Bugesera. Nkuko nabibabwiye rero hazakorwa ikiyaga gihangano kizaba gikubye inshuro ebyiri ikiyaga cya Muhazi. Ni ikiyaga kizifashishwa mu bukerarugendo, ubworozi bw'amafi, koroshya ubuhahirane mu turere dukora kuri Nyabarongo nka Muhanga, Kamonyi, Gakenke, Nyabihu ndetse na Ngororero. Ni umushinga kandi watanze akazi ku bakozi bagera kuri 500 batuye muri kariya gace. Uyu ni wo mushinga nababwiraga witwa Nyabarongo ya II Multipurpose Project igiye guhindura isura y'u Rwanda. Kanda subscribe, like, share na comment kuri Rwanda Civil Tech Solution ubone ibiganiro byinshi birushijeho. Murakoze cyane.